St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kuri n'abanazi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega makuru mbwijire urubuga kusya hondi Elias Tugsa hamwe na Sunday Brian oboro mu rwo bonero umuhezi wa RDC ahabwa district ya Shema akwatanise na polisi ya Shema Central Police Station Kabohe bagwasira abantu babiri abatwire nibiha ebituga ahabatura okutunge sente za parish development model aho buri umuntu akaba nashashure mitware 3 yo kumutasiyo mu computer hamwe na n'umutwaro gwa data buryo omwe naza kurete mitware 3 ugwanita karya heru akayemerire nkaho heru hatogo mchara kaja ngo numuza kuhereze mitware 3 ito tumanya ngo neza abamwe tumanya ngo nekerajo abamwe twatazini zikazabire shamushanga shahanka nkamushanjire ceka munana enjara yatwise hata bamwe tujya tumeshi tumufutekamu itwa batine sente tukija tukabireta ngo tine sente tabjerata takuzama are 3 na terese munajyanyo kantine sente mbanze mutereze sente tuyo sente tuzubahereze baja ngo wabo tine sente okwato muhando jende oze kuronda sente wota ziresere otahi sente nziba zitaro najyantu kansindike mitware 3 na 10 ahasumu yawe oziyo ogo mucaranya chikongore yatujangu emitware 3 na 10 tuzikuyaho sente ntikashinyo kana zonyine ateje mitware 3 na 10 yeguzaguzo mbando retero 10 na roro 10 kakoreka ngo ninduguza ninduhereza konka mpaka zikire mitware 3 n'enkumi ababiri batine sente z'ikituga bakaba bingisa kati ngecere abo kubo mworo nakundwa nyina nkengamba yerigenda atkuzamburire nanka na ronde cyo kora cyambura nanyibizire bansazamo bakweto natumanya Isaac kandi nyoba kansa iningira buri kimwe cyona cyahwire abatura bagaruka bahecye manonte ya kabiri wabo owamijena ngo kutastampa afumu yawe obiri nubanza wa mu mutwaro cyama nero situ kuna mushikire atunonterezo mutwaro sebo nyoka antine sente atunyono kumperezo mutwaro kurigera stamp yanje ntiniza kwenkumitana atuno mutwaro gona group nizo twiya nanya namangu necho nakirizo mutwaro nagerana nagumuhereza abarukujuna nwabona bayihakane byabagambwaho ibugamba mugambe kuko biziri atka stampa kanje nangwa urute buri umumemba kumezi beze nabishireho ishatu kuyayabera group baba tukabana njya buri umwe kashashura bakibirutari bitanu ko kaburi membe kumezi yayabarimo umushanga gwabaki gwabo mutwaro agera cyane kabona nyowe icanje cikacu cyo kuteko mudata bakaba handikira amazina gabo burumembo wabira lete ya leta intikingizi na chikwasa achikwasa shi achikwasa chairman bakaba chikwasa hateguma haho so bakaba ogwa kashaba bari yesente zo gukora exercise yes bari yabakwate sente bazuma hati na hurom communication ye nagira ngo nyowe ninya namushashire mitwara 3 na mushanga so te namanyaho hato kutwija kuba united kugira ngo yihaha abantu sente kandi ziyaresha bira bakamuha hati benyine bakazimwehera then at last anitanka baninya namushashura nabonye RDC Samoro kunda evidence yaragira polisi okwato murukanya chikongoro hamwe na chairperson wa PDM Sako Anita Tujuna eze chaha hati 1.5 million muzgaru chairman LC2 bring back the money is back short of that I am going with you to police RDC yagaruka yaragira chairman ntebe ya kabiri okereze stamp ya government akamanya isongo ya mujura ngo abo kubabire kondo cyarenga gasha kwa Michael atwakire webare munonga Michael atwakire ntugumiza mu namakuru abatura begombora ya Kigambo omuri district ya Kigegwa binaka mwenyo hamatama bwanyuma ya district okubombekera mizi marunji amizaga ogombeka kumazireho billion emwe omusente za Uganda Amezaga gahereze kushika omuruke 2 ogwa magoma no gwa cyanyambari abantu babiri barware
barwara za typhoid habwa n'izina kamwe n'izima gavumenti igirite ya Rwanda na district mathematics batereza abizima Fezi yo kubanze kama financial yayo 2022 ne 2023 tukatekaho miliyoni 14 ne mitwaro 50 bari kwigura hamezaga omubutongoro mutawuni ya Ntutu habireho okujaguze kiro cyo by'obuyonjo habwa district ya Chegegwa ningashete sanitation day kandi abantu abakozere byo by'obuyonjo bahirwe birabo semuyete negamba nte obuyonzo burungi nubwongera omusindo narisamane gawo mukayawe hamwe na no kutwara hamwe twena twine kuba involved nitwongera kwegeso mbyaro tugire rapin no jojwaire smartly baitu kakubogenda mukayawo kintu kiriku omuntu osemerire kubo ine rapin tubakyaji kwatira omuntu hamezaga district gakwasize kitongoro cha Midwest Water Umbrella abarabe nibagareberera otire hono gahitsa omyanya igataka shirimo tuzakora extensions form zeroho mushaba mizi no ija form no gitwaro wa chairman na kutera mu stamp tukakasanga umwanya no gwawe so no direta hano yantutwara ibikutagisa head office tuteko mu computer then ibintu byabone bije akasente gacha amezaga ni garuketinjire Ntuntu kandi ni kakavaringo mu rukagwa magoma hamwe no gwacanyambari okwiyaho amezago twina challenge mu gusampats of cyanyambari tigari kwikayo umugandi iheri ya UPDF Area Engineers Brigade risimirwa habwe mirimo y'Irion Korom District y'Isingiro babaraganisa kubongera mirimo ndijo na mnongo mukombe kamarwaro na mashomera Uganda yetu na nitwa abantu bayo na Ruhanga wetu abebembezi babiri nibacire byombeke birumu inpatient department sibiri n'uburaro bw'abashaho omumagombora garborogota Chikagate Ngarama hamwe n'endinzi bagumizemo bakukirebera ku isoko y'uburika bakagitwasa official for God and my country maziraho miliyoni 2.5 tujombekere standard ya government enjoy reinforced in ground beams in columns in ring beams concrete reinforced in amabyoma kurebera yateka h'ikikondo cy'amashanyarazi yajatereka nkisikeho ahirwara mwe ninguraganisa nka district ikintu zaguma kandi kikatandikira Isingiro no bantu twakitandikira cyane roringo mwihangari yo namwe intu tuzaguma tukongera nemirimo ndijo tuzakuhereza abo kubato tushwareze otkorire kurungi kuya ashitamire yajate hona nataho sola ubundi was time battery kuneba success kara after 2 years ubundi ukashanga abantu baburabura ahabwa shinta kwekora mw'umurimo kamakinga sure unagure chikondo ekikondo tekubana kigora zinga heki konka akabakururira amashanyarazi yayegurije chikondo yabahisa amashanyarazi habwo kwenda ngo nawe arebe ngo government age ya achieving goal yayo Presente zikoze sibo kombeke byombeke ebi nizigamba ko bazabire ziri akasimo akahero district banyuma yo kusinga zindi ombuhereza ko twakozerege batongera aha center za development PHC center zo nizo zibansize kuombeka staff house ya Busheka na Ngarama IPD n'abashaho okugambira kubabarwi omuntu kwijaki yaka yambugana kariya atuwakererwa ngwenu ugarike yo orishe kiro cya kabiri ati nkitandukanye kwaterera nkecyo oshanga kiri kityo ecyakashatu kushanga umushaho na signingiro gotaro yahizo kwezi kubona kutaro okashanga mu attendance omushaho na signingiro na hato kashanga namwe ntokuraba bataro hato waze mu kitabo cya attendance no shanga ba signingiro nkabaro at least abantu 8 abona nitupangisa nkahe ahero ekibire ubundi nikitataganisa ki services za oshanga ubundi umuntu wararo kwa heru kandi bakweteraho mu rwire okuza kurugeyo kurara shangeri challenge Ndirusi nwamanya na Philip Murangira Twakomeza mu namakuru abatura b'cyaro cya Rubare umuri Busia Ward umuri Rubindi Ruhumba Town Council nabashaba office ya RDC okuba yambo mugiga ogire ko mafamu ye akakomerana mu muhanda ogubabire nibarabamo okomera umuhanda no William
bongererwa owabireho diso wa Rwampara bosigira abatura abatine kukuraba abatura abisura umuhanda gwabo n'abaseri ya rubare omuri bisyawo rubindi ruhumba town council ogwisurwe omugiga wa cyaro kandi wabireho diso wa Rwampara William bongerirwe kumanya embere yanjira tukiyo tukunonizi turara kubi ndiyo mukubonabona abana tubakusoma tubine burabo bongererwa katukoma obu yatukomera umuhanda akagusangaho nahaje nahoza nawe umuhanda gukaguru tunyijirwe nyobo datine nyinkugerabya abana tine yibakura baba kuzayishomero amayizi tugataha tukumeraho just enyuma ho mberonka bibiri RDC akajyangu nakwija twategereza izoba ryona amakagaro kurenga mu 20 niko gatineho kuraba kandi abana b'amashomero tshanje nibafumara umuzafa muzabantu barukurga aha mashomero Msiza William atunyangarize ndebe yituri noko rukundeba tinyine cyo kuzwara nchini kongamizi gabuzire go kutozi abana banje tibakunaba buri kimwe cyo no mushija riyo naturugunya turiya twine bravo nugo mahandi nyonyi ndakwitegeza nkasanga ugo mahanda gutwiroho twakaragahoga konkati yaye hana nchira haguriraho ari natubonabonesa nagama ngwe tina kumukwataho no muntu wahigura center zine William akahozaho na nyakoromi yanje yamusinga ine kiba yabena za kunyagita karyi kuyahereze kumusinga bazo mukoti kubajiro mukoti koti yasharame byasaziremo umushango William gwamusinga gwamazire kumusinga bajura baza high court mbarra na gwamusinga abaturani bagira ngo buzubobu karugera ahacu mugenzi mbahona ubabire nibatunganira itaka kandi koti William ekamusingisa orubanje kane ni judgment yayo kwetu antushaba RDC nintekateka nyuka cyamande si wana nyirabahekera abako harimo bitundu bari haramuki kinkumanya abo kumana bari kana nishaba nabataka banje barabari turundu kuturaturani chairman w'umwanyogo nagira ngo abatura berarikirire ahabwa abantu abatarukumanya abari kusiba ahamwanyogo bagukomere ukwenda kuyamba sero yanje agwo butura bw'abantu basereje ekwatage n'imhanda yarabari nani sabara DC koti yamba tukareba ngo abantu bazomboteka takatungire imberambi ya Rusi wana ogutumurundo gwo kubanza William ari kucinga umuhanda ogu kandi omurundo guhererukire RDC nabebembezi ba district yambara bakazayo basiga bagwigura konka gugarukire gwakingwa umuntu orukugera mu ntarabo ntazowe kandi wakagumana arabo wanje aha bwenshi nanyaha kwanje nahaso nagambara na RDC akishare na umtekereze n'uwagize ratinyi we akome nabo bagire bashashe bigure kuna hakomere birukanga bazo RDC gashakwa Aidan bataringaya webare Aidan bataringaya muri bito murunji ntukusima aho muno turebera hona utwicereze tubase kuba tumuraho tugaruka n'amakuru aganje Kamgashabeka nugo mazina ganje kandi ni ntwaro kusima abahurikiriza ba TV West kandi na munonga abakina abana abacaru kushoma nikirongi twashika mukwakana kandi tameriyo neza kuhendera konka nikirongi wana otekatekera tamwe kuza kwija eya kabiri yonko muziye kandi nko murebe ni ntwaro mugisho gukumanyisa ngo tanduko bike school fees yawe bicerekare kandi nikirongi watekatekera school fees y'umwana wawe kugira ngo yana ahumoroka uziteke yo kare kandi umwana umutwaro mbire kandi umuto mwishomero eryo kubasa kandi ishomero eryo shime kubonye no retirement buri muntu wena ojyo munsi nazo kuzobwire na retiringa ubona kora business oboye ha murimo one ku retiringa so ku retiringa no itekateka ryari ukuri etateka retirement o watakora business ingizo yo planning retirement o waza ha murimo ingizo yo kwereka retirement retirement kugira ngo in case obwe kuburika
akabura umuntu wena yo business ajya murimo na munonga civil servants anyakankaga ni bajya ngo tahe rero tubwire ubushe ko no yebikira kugira ngo kora wabuzo bw'irobo obone ezo wakozesa na munonga umubwire bwa bukuru. And honey. Power your game and ignite her happiness. Lwa MTN Uganda olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Mwenda Mutebi w'okubiri okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala Ayi Ssaabasajja, wangaala Maasomoogi. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Ekiro kikulu eki yetunjire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi etebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduuka goona mu ihanga lyona. Okumanya berukiraho tera note mushanju 2 mukaaga note ina 5 narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju 5 ina emwe. Fins Medical University, July na August, Omashomaga, Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma, Izrimu, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, Hamwena Neza Certificate, Izrimu, Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanju mwenda 18 58 38 ninga note mushanju note mukaga 36 Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turwo muzano tugume twatesha twagamba sha mushanju
zibe shamushango tukizana ngo okushara keke ni shamushango nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo ningushekerera niguteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomo agagona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda misho. Tera enamba z'esimu 0772 96 9051. Ayi bene nze musajja wo Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka beera n'ekyokunywa kyaffe ekya Mpenkoni Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenkoni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kyetwekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka. Mpenkoni Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirikushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisa ngu bine myanya aharyabo abarikwenda kutendekwa harengo rwa certificate omu laboratory nursing hamwe na certificate omu midwifery na rishobuzarisa diploma okumanya birikukyeraho tera notu mushanju mukaga nshanju na munana 9151. Azamuni hamwe sente miliyoni 3 n'ecweka nayongeraho miliyoni emwe n'ecuki epicheji enyambere cyango kumesa abana banje ayindi ubwambaranye n'abana babiri umusekendure nyene abandi bana bari mu primary igabo ediyo kunkwataraho kandi jerizoho nagura n'umusoro gw'amajani avuge gashazarema akabeyi kunkane ndeba ngo igabo inyambere cyangwa umunonga ahakwetungura kunkwataraho mukusomesa abana igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 abakurebera online twagumizamo na namakuru abahinji bo mwana muri district ya Kamwenge batunjire imbibo zo mwani okongera okurwana soboro makagabo ebe nebindi bibiro muri town council ya Rukunyu omuri district ya Kamwenge uru yogabo mwan ebe mbiremo omuriso wa humwire Reverend Canon John Murinda bigura hati nkanye tindi wa politics tindi kwenda kwesimba tikesimbaga ari abantu bari kureba umuntu yakorebi ngo shana hine cyaro emazire obwire buringwa eri kucumbagira abazire binje tibakubasa no kushomesa abana onkanese mahate omushijo bwatwangwizaho twakubona kuri hihi kandi kuri bulungi mazima ninde bagumonene bizakwata ubwo mushijo kunatununga mununga ya Uganda abo kubebi yabe tari government ningi turukubasa kubikora
omugandi twaza mu katare ka Central Market bo abakushobora ebijumani bagira ngo ebintu bicyangire kubagenderage Central Market kabisharebe yago hutu muzire kandi byezire abo hati ngemiyembeji ndikunda rukomero 10-15 eje mchendu nzuzena 10-15 obutunda n'umushanje 10 mugaga 8 ibintu bisharukire by'isonga abateka mu bitembe bisharukire bakastoma mwize meke gumana umukina kine mchungwa n'umunana 10 obutunda mchubyona ntuzaje munonga imwe abari kutwara ombunja tirigambera enshaho y'umuyembe okuja size nizigura hagati y'emitwaro 15 na 30 emicungwe iri hagati y'emitwaro 23 obutunda nabugura emitwaro iri hagati y'15 na 30 ati nyowe natwaresha kwishatu z'emiyembe natwaresha ho y'obutunda natwaresha ho y'emicungwa natware amangada nagaka natware butonganwa habeyice munonga twaza home constituency yambara city north erikwebembera Dr. Robert Ruka political assistant tuwe yahereza aba St. Stephen Catholic Hika omucyaro wa Buganda esha 50 zibahwera mbombeka nkokonjera mosque aba nabo yabahereza siminti nebindi bikwato byongere okubahwera kubebaza mukama abaho mukishakani na honorable Rukari mukama amukumire hari amureka kukira kwenda nk'abasilamu by'abasimu abakarira busagiro dala n'isema honorable Rukari Robert okubera nga obweya monatera kuno murundi gwa kubiri ngasobora kwera nga tuwente ebyanje nibyebyo mwabaye munonga kandi honorable Dr. Rukari mwongere kumusapotinga omukaro turiyo ntukuzamu yatabishikire ni mutu mukakora ki so abantu tuzabugeze kubamanyisa honorable Robert Rukari ona hitube turi abenagezeho kubana turikira nk'abasilamu twakomezamu n'amakuru Changa Public Secondary School wari kushangwa umuruko ni East muri district ya Ntungamo ikatandika kombekwa omwaka ogw'2019 kandi kabirye yo kumara emyaka mukage rukombekwa bitu na hati ebyombekwe bitebekahwaga kandi contractor akija kwemerezwa bwa nyuma yo kubura kushikiriza endagano anana abo yapatine nabo izoba ryanyuma abaziyo abebembezi ba district ya Ntungamo umurimo gwo kombeka Changa Public Secondary School ogu bagukwasize contract ndijo kandi bamuragira kugumarira ameza 3 gonka mukuru w'ishomero nagira ngo mbaro gwabeje gukeyongera nuko kusharamu bakata abantu mbyombeko bya Changa Primary School kandi obwahati hentebezi bari kushitama mu nempangisano abana kibiro kustama no gucunjwe primary Changa Public Primary School yatuyambise bizimba abana bakushomera n'abana bakora kubaye umwanya w'utwintu kwiyembekira yitwe horo yaje sofa ni umwanya twita mwana na office ejira kuza kwirima hera ibintu byo bya primary twine kizibu obwahati abana bitu tibine ho kushomera ebizimbe tibiriho abamwe baba ryo munda y'emiti nimwe bakora nimwe bari kushomera abashomesa tibine staff quarters zo kuraramu izoba ryanyuma abaziyo abebembezi ba district ya Ntungamo bakwasize contract omusya kandi bamuragira kumariro meze 3 ahabo kuba beji nibashomera mu mberambe so contractor akagera mu buzubu konka kitwe ka district twashara mu contract kugira ngo hata mushomero aji twamaka contract twamushashura esente eziyabiri ashemirire kuba eziyabira kori then hatirizo twandukora itweta relaunch twataho contract omusya ishomerere kurukora akarutera omyeze 3 basoma ngo mutongore fishinga Changa Secondary School ni promising kuhendera omyeze 3 hangare muhezi witu umusheze mu batari wongera kumuhe contract mu ihanga bakananka abandi baragije ubundi bakashomera hawo bakaje kibayegamo contractors abamwe ko abantu bashabe imirimo barisi ipopora ibifujiti imwe batugambira ngo babasa bakibire toshange mu bitakubasa umugandi abebembezi ba district eji batongwizo kombeke bina bibiri na office kwenda kucendeze kizubwechi kandi sente ziri kuringa miliyoni 5.9 nazo ziri kwija kukozesebwa kumara amezi 6 classroom block and an office officially ubwo kuba ahinkugambira
nka P2 neshomere ruguru mu kereziya, P1 neshomera hansi y'omuti. Mbwenu tubiye tutera umuranga tukushaba ngo district tuyambe. Karembeketa kari bagamwana mu division 1. Umako tukagira banga bana. Babiri. Bana. Ako babiri. Bana. Gwahiri buriya umwe. Tagiro bumwe. Ishomereri rikatandika mu mwaka gwa 1935 kandi ubwo hatabina beji bina 50. Konka sofa twakavarinja amashomero 81 myaka ena agamwe amashomero 12 tutirehe bizimbe ebe binkugamba tukarasurumburo ku izo office amashomero 12 at a cost of 1.5 billion. Bibina bibiri na office nibiza kwambeke sente zikwingana miliyoni 5.9 no kugwa mu buce. Tine zitwahireho contractor naza kwambeka kari amareti mushashu chigwa kuza kumva na engineer witu mazima amantu tuza gukora mu kukira tukora uko twatandikira aha tukora mu district zona abantu bajangwe byombeke batungire nibija kubahwera cango mu kutungura byo bwegese gashakwa Anita Tukunda na Juliet Charlesima. Aba Uganda AIDS Commission hamwe na nabebembezi aborembo rwa Koyuma Berarchirire abukweyongera ko kujanjara kwakakoko kasirimu umurembo rwa Koyuma okuchondoza kushanjire ngo urembo rwa Koyuma nurwo rwebembiremu okubana nabantu abarukuturana nakakoko kasirimu umucanga cha Bunyoro. Okurijera report y'aba Uganda AIDS Commission eyibahira abanyamakuru borekirengwa abantu obucweka mwenda n'ubutonyezo mukaga hari 10 nubaturana kakoko kasirimu omurembo rwa Hoyuma ekiresero kwerekera ombebembezi nabandi abarukwatwaho ahanshongeje. Ecyumuburira mwena ngo aroti executive order za Donald Trump president wa United States okwemereza ebitongore bimwe ebyabembe korengana na USAID. Echo kibireho bonka ekikuru no kugira ngo ekyo tikikwasira by'embazi yo eyibire nerwo okumpaho na hati n'ekije kandi nabwe tubiye twineho embazo mu stoka yo kutitwara kuhika nko mu kwezi kw'ikumi. Dr. Kefa Karyabakabo or director wa research ahali Uganda AIDS Commission nagira ngo muhendo gu no gwirarikiraza. Badro Mugabi or RDC urembo rwa Hoyuma yagira ngo myanya iyo kushemerwamo eyongire omurembo rwa Hoyuma. Abaina akahuka ko munyorero musite gutugambiro hano nti buli bantu 10 abantu hayi 10 nibo baina oburere bo munyorero abo kuba 9.6 na niyo 10. Kino kiri kyamananu habo kuba ebizibu mu Rundi enkurakurana eri musite aniye kusakuba neretereza kino ekyo kurora aho tuina abantu rusanjo abakora mu eco abakurara mu hotels hano kandi abantu bano haruna abandi bakora mu bitongole binde bya mafuta so tusakuba tukiya abantu nka 12 abakurara mu hotels kandi baina luxuries zona ezikwetagisibwa site yaitu nka site ezidi zona eri haiguru nayo nikimanisa nti abantu bayitu bagayalirire emikore ya government eteiro emikore eyo kubanza emu eri nti koso obupira bwa kondo umusite kandi tuinamu na institutions hali abana bali bato baitu kandi constitution na mateka nigabakiza waliwo embeera gye tuteekawo wakati w'okufuna noba nga tokyagala kwogerwako olw'okuba osobola okwegulira omugaati n'omunyu olw'okuba ojja kusobola okwegulira ekiteeti eyo kyambala kati minisita gundi aba talina kyakugamba kati otandika okuba ng'ogeraageranya nogamba nti ndaba buli kimu nkyesobole ne wesanga obutabangu bweyongera.
mubyaire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 ashatu nishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju nitano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri Rwambara Sweets umwanya gw'ubugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutino gwa higuru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebenya ni Rwambara Sweets conference center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 mod Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 atano na munana nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji itanina noti emwe ashatu nemwe nshanji nina katochi no bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abalala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo sure kansinage bampacking it pocket near you and crunch. Get yourself a packet of Sums and start crunching. Sums, taste the difference. Muzei kwa badomu rwa Katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Muzei kano bakayita batya Pineapple Soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tono wamaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe Computer z'ekika ky'ehiguru
kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesi na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe n'umwanya rugogoma gwo kushomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternatives for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu oyina kyewalya nguze ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde ikayibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kuraga ekicweka abahingi b'omwani okurwa mu districts nka Kakumiro, Kagadi, Kibale hamwe na Kyankwanzi nibashaba gavumenti okubakwatiraho ekabahereza ekyoma kirikusa omwani ngo obundi kibahwere bakayonjera omutindo aha kihingwa kyabo kandi hamwe na n'okugoba omwuga gwabo. Abarukwegitura mu kigombe kyabo ekyakikora Coffee Agro Producers and Processors Cooperative Society nibashaba gavumenti okubaho umukono ekabaha ekyoma ky'okusa omwani ekigombe kirimu abahingi okurwa mu district nka Kakumiro, Kagadi, Kibale hamwe na Kyankwanzi kandi berundanira mu Kakumiro kuhayo okushaba oku nti twine omwani nitumara kwomesa kyonka tuza kusa aha byome by'abandi amakuru ntisinga twine ekyoma kyetu kikabe kikutokorera amakuru aho kwa tukakifunaho ibintu bibiri tukabe turi kukifunaho ebishushu kugarura mu ndimiro zetu tufunaho sente za miringi no kuruga abandi bahinga batari mu cooperative baruha zikahika mu office ya prime minister mu office ya district zikahika mu ministry twashabe cyoma cyo mwani kuba twechoma cyo mwani tukataka kusomwani bwetu buno tukago importing mpaka China mpaka Dubai mpaka musiyo ande mbaze irabugwana sovuka iri expensive tukajibona abahinja bane berecenana kandi bashoza kirozo umuntu ziri kwingana kenda 13 buri season konka nibagirango bine biri kubatera hamutwe omwuga gwabo mwe no kugenda kwa UCDA amazima gejure kikatukosa aho kwitwa nkakikora Coffee Cooperative tukatukozire na petition tukahandika ibaruwa twayisindika mu parliament turi kujurira ngo at least UCDA egume kuba betera ine kora cooperative enu funa ekimu kugonza ekyo kubanza timusobora kufuna akatale akarungi abukuba oli kinomu olina butayito. Joseph Senta Isenksu ori mukuru wa district ya Kakumiro hashabera abahinja abo kwejumbira mu nkore ya fo Ekamodo nicho kubona okutinsa president Museveni natugamba tutandika system ya fo Ekamodo na muri hali olime yoyika ina ze mwani ozinta kropinge oteke mu bitoke oteko ekiju kyenkoko
oteeko ekiju ky'empunu. Umuganda nkaga abahingi bashabirwa ubutosho kuramburana no kuhana ubwenge ubugenderire kutungura umwuga gwabo gw'ubuhingi. Ibigamiro rw'abahingi barakwegitira mu kibina cyabo echa Focused Families babire no barambura umuhingi mutayi wabo mu Rwentuha umuru bushenyi. Ikintu cyo kurambura ukweza kurambura ba farmers abandi uhindura ahantekateka ya utandika gukora nk'ibakora ibyo kubatabwe nizo wawe uboneza uhingaje urisake twaka ahakaye yona yanere bukake mwene pisi yatwacamushana ahitandikire kibineki cyo buhinji no burisa se challenge Peace kijukwa orambwirwe hashoborera ibyaganyirwa mu kuhinga no kurisa ubuhinge no burisa kwihamo akasente rero mwana ishomero mani shena bunarunda fizi ben hata nanyu mu buhinge bwanjye no burisa ngera kanasinduka ho mu rubavu bantu mwe nimpuga bacara ngorioko yo wa ofisi we no mango kashomoka heza bantu mwe ekumurumu we wabone sente ko kandi hari sente etapwa yo kusigira n'abana bawe aba marambwire basimire byarukora famiye umurwentu habushenyi indetire nyirango nyagite aba group yo buhinge no burisa ndebe batungukire munonga nanye nasara munikeza ngende nabo nyagiteho gasha kwa Thomas tumwebaze hamwe na Nelson turiya muhimbisa mwebara abanyamakuru bitu twagumizamo abakristo abam archdiocese yambara ahansi y'ekibina cyabo ekirwa rwegitiramo echa Amuda batongwize huru eyo kushaba okwabura umwaka okubesire Nyamitanga Caravan okurukuza kubaho okutandika na nebiro 29 okuzebiro 31 ebyo kwezo kwa munana omwaka ogwo 2025 kandi okushaba uko nukwija kuba kuri aha Kereziya eya Nyamitanga aho mu Rurembo rwa Mbara obwabira ryo mujenyi mukuru aha mukoro go kutongoza kushaba kwa Mbara Diocese Minister General Kahindo Tafire ashabira abantu okukorera hamwe no kuyamba abantu abatarukwebasa ngo kandi kibakikore kurunji tumwakirebera hamwe tumwakikora mu kituru kimwe kipeje nicyo turari magambira kugira ngo twere byo kuba mutwara Yesu ebikoizo mu birekera aho ko mwakukura bindi bona we Yesu aranene bikoizo Beda ono kubukira babigiza Yesu ni factory ya sukari n'iki Kahinda shabira abantu bono kwejombera mu kushaba ngo kandi bashabe mu kamaruhanga bahwere babase kuba abantu bo mugasho ombero byo misho mwenu ekikushemeza munonga nokora Caravan tero mu kushaba kunga asa nareba mutu yanyu ora etrabora abatakumenya ururimi rwitu ruriya ntibasa ora pray and work ora etrabora ubwiro bwo kora naba private sector uba abantu abine mirimo yabo nkaburijo kandi kora nazireje research nungi koreka impact yenyini ecyabireho konkeme bituru kureba nko mu mashomero nk'abantu abamo babire bine emishango iba kwija bakaganiraho nabo empinduka ero kandi impango kandi babantu bo butosha bashobora okubetegurira kwejombera omuri Caravan yo mwakogo gasha kwa Jimmy Muhumuza we bari munonga Jimmy Muhumuza tukirize tumureho ka centugaruka namakuru agibyimizana Tora ka ninga border tracking system aramuzo maju obwoma bwahanyigi obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe nebindi byona ebyo rwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera notisha tumwende ibiri iji ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera notisha tumwende ibiri 15 nkaga nina Uganda Christian University Bishop Balamu University College 15 nkaga nina
Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe. Ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kuhera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 885 nshanju ne 5. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby.